Muschel, Chuchu, Röf, Böck, Ativiska, Sevel, Korska, Matane, Mahatskru, Juillet, Tré, Speu, Toulen, Benov, Behar, Pesavari, Benver, Pegui. Digemermad, banabad en berdei, digemermad, ba langon et hiu, langon et kerben ar brezonek fin ar zanman, pegur eve digemer et damman di ba weder gwell broadel a brezonek a sams genin hiu Tristan Nedelek deus ar gwellman, salut dit Tristan. Ja, salut dit, salut d'or. Alexis Ié deus ar strolat ar gevredigez bot kellen, ar gevredigez deus ar vro, hag a Anne-Marie Gragen bedail mer ez ba langonet, met dilen et ato ba mantiker, hag a skipail ar gwell live. Buan a buan Tristan Nedelek bevoe bet, deus penons gwell ar brezonek a gwechal, nek e miken kouse, mais bon, nugen voaso, un trorf we bet goudeze, pelzo ne oa kemi bet deus gwell ar brezonek, blam de be a fele d'or hatse vel ar gwellman ben ar fin. Nim zo be pa oam, nim zo rumat tut tregon la eriende, a même bevet gwell broadel ar brezonek pa oam bin, quoi. Ya, pe oad, wes? Bo, degla, pe Ja. marteze neptor, a gwire ze oa en engou vid ar formil de vont de gwell broadel ar brezonek, de c'hoari mel droat, en brezonek, o do welet bern trao ben animation nou. Ad dijolo en meus gwell broadel ar brezonek e daouvil deg daouvilenek ba kaouan. To lese webe gret dija da Ya, setu, me oa dija Huguin Vloaz, pe muioc'h, neuze a ze oa mod ribouler kentor. Setu, a ze tremenet deus tu an aouzerien, ben fin perag ad lans an trao pe pegur nezon braz a zo kaout dar voudou vouit boda ar vretonet tro do yez, quoi. Setu, rumatud yaouang memes trao ton varvel da ziven ur yez, blam de ber, hat sevel ur gwell tro d'ar brezonek, petra a jom d'ober vid ur yez, da roulen huande, da ouvil seitek, ma sed ar pez a vo goulenet pen kenta an abadenman, bet dre mom ba langon et hiu evo kinnig edor, lakad ar goz vei var ar vue hiu ba kreiz breiz, kreiz ur bro, kalon ur bro en ur mod. Ur vro l'er ma zeus forzig a startigen, hag l'er ma ve digemeret tuneve bebloag a deud a jom amman var gresk ya ar boblans ba kreiz breiz, hag a hervez studiadennou an inse, e vo mosse var a zeblant, mu a dud bebloa betek daouvil Hugen, me piou e an dud se, blant de BFL deo, chom da labourat da veva ba kreiz breiz, mon a rim ne da velet ou chantek brewen favro ar pot deus roazon, deut a jom ba melionek, on dachen kampi a dudin side ba dion, ur vue var ar mez, disin vel kren deus ar vue ba kreizker. 2 milionek e gouze da zili e kreiz breiz gant an outro mer, Serge Muello, dion ve gwelet un neve o ton ve o prena po sevel tier, anglichen ilot deus oto me bretonet yaouang ve, a nekedez diven ar parechou bien var ar mez a jonj gant outro mer you. A tud a bep seurt ave kaet var ar mez ive tud gwisket an doare drôle a vechou ne ket kisker, me kiz kreiz breiz et ar pez a velim, ba kentuch d'ar maik a gagnom ban abadenman vo kavet a sten charbonneau ve, sten pod a c'hoarioù e brezonek hag a ginig o dom, a c'hoarioù neve flam e fin an abaden. Setu, berdei, variant deus gwell ar brezonek, ne ket gwell ar brezonek, me gwell broadel ar brezonek, blam de beer broadel, peta dal vandra he. An anno oa gwell broadel ar brezonek, mem ket klasket de chanch nasper et ar gwell na nitra, an anno zo deut da vean ur pers. Deus ar gwell oa ket tu chanch an treo, quoi. Chomara gwell ar brezonek officiel, pegur eo ur goulen krean. Davide, ur gwell politik el en ur mod? Ya, alors, ne ket ur gwell kin douget gant ur strolat politikel, peza oa gwechal, memestra. Amañ eo kentor ar gwell douget gant ar gevredigez civil, keo dedel, vid goulen d'ar voudou sokial e brezonek, nez eo ur goulen politikel ya, pegur en ur ober gwellioù mosse, ez eus goulenou vel just. Evit ere e galo da yez. Justu, pez ave just var moen d'ober, bez eus petra ve moen d'ober e pa an daouze yaman Tristan Nedelek. C'hoant eus bet kinnig d'an dut dijolei an nol arzou a krouidig e chouag avek gret e brezonek er UND. Kavet vo zonerez c'hoariva, kavet vo ie preder pegur zeus konferanzou, kavet vo multimédia pegur zeus un abaden amant hag a vez eus ive Radio You e brezonek. Hag ie bue sokial
trakin pegur an dud zo deut de nem voda amañ de gojial sammeus, setu tout. Setu. Alexis, blam de ber, hat sevel ur gwell tro dro d'ar brezhoneg, hat saet deus ar maro da veo. Plus justré, tra o chom nober, pez oa gret dija eurok, gen de mure pemp sekte, bet pez o brav zo botat tout just amant, just a war, be an stank en trao, quoi, stank ar plas. Anne-Marie, ma tre peus be fi penons gwell ar brezhoneg an ket ya. kouse me meustra, me ar blavio dekape varugen, Ya. ba speiet dristol, pa viem bannet lurioù, el vevit pei a petra. Ja, mais so peut pas gwell skareiz, meus gwell ar brezhoneg. Hag amañ meus gwell ar brezhoneg nantek vlaso. Se oa e triver a peu varugen. D'ar mar sen oan ket o chomba langoun, ma chomba ar faout. A gwell meus... me re var dro an tournement chougouren d'ar mar. Neus meus... ya, o bern avor yo meus divar ben... Peser diferenz, just var tre pez peus bebe, evet gwell ar brezhoneg, kareiz, pa speiet Ya. bouzei, hag ar pez ave bremañ daouvil seitek ba langonet. Kalz modernor, ma an trao bremañ zur. E peser mod Ya. pet a dal van dra he modernor. Peus ket me zellet tout ar stand oazo amañ, bouzo trao vid diskouez leurio a vizit dija. Mais trao vid ar radio, trao vid ar ratosker, vid ar vugal, ar c'hoarioù a tout. Cinema, zo, a pez na oa ket koz, même eus deus an dras ugen vlaso. A sportoù zo ue. Ya, bezo be football, fobal la he, Ya, mel droit de brezhoneg. Fobal, a zo bremañ, ya kerzh an dervz a... Ya, peso balangon ne ket be maro ar brezhoneg, ne ket zaed a varo da veo, balangon ve koj brezhoneg, bouzo tud na goj an eme brezhoneg gate. A mavel, un hag a zo bet de pen ster bren, hag a oa boaz da a rok, ma te fe bot kelen, boaz da renk a tout an trao da lak an trao var zao, hag a zo ar nestraval hag an sa, hag yon a war brezhoneg en koulz a din. Alexis, vi piou e ar gwell se ben ar fin, vi a re a voer brezhoneg dija, a re a veve brezhoneg, a re a ziven e brezhoneg, kandre pe traman evit a nous on ket ar hevredigechou, an dilenidi da ziskouez e beo ar yez, vi piou ben ar fin ve saet ar gwell ma. An ol rese, da la rede, ya. Boutin, pegur un ol deus meus ran bout sambles, preg sambles, pre derrière mont pelar, avec un ol tut, da la rede, bezos kalz a tut bremañ tiski brezhoneg, ur mari brao kenan eo vid eskim, mont pelar, preg brezhoneg on a rigouziye, quoi. Pez ne ket deiz a wechou. Ya. Setu moment, gwell ar brezhoneg, gwell brad al ar brezhoneg, langonet a stu, pe grezeus ur bern sonder, y'en ave bod et amman kinig an dor, chilou ar strolad pembiz, varion, pembiz, me triden, bern estangi, yon gwe a gabalip, varion, o seni, banabadenma. Kreis a Ramadan Edo Ahmed er bogidel Autant saltos qu'un Marie-Jean Machlopen a zigor belervi Bezos koaven var ar sivi Leuniran eol kaum as pere Divun a ran, mintin a bred Sed ar geriou, zo teut kantan, en ur zisken gant an diri, dor bero, en ur zail spuffet, a heid an traoñ ar dipiti. Tevel a ravar bleo, me meus ur fri a bever leo, sevel a ra loar var force, la hadeg a lou gant an ors. Ur zerviel en dro de zigoulez, e maourisan leur zi, a raed en dro dañ, a porkez, zo gant chapatao a listri. E
ma rogen estrik an dour, pignet ar moezin war an tour, gortoz ar rampel, gortoz gwell, ken kuzo an eo l'er gibel. Ur vech di gwen barzan a mam, e kreiz a ramadan. Edo Ahmed er vogidel, autant saltos qu'à Marie-Jeanne. Machlopen a zigor de la vie, bezos quaven par ar sivi, l'oniera en eol kao mas peret, bibun a ran, mintin a bred. Bravo Ken, Pembiz variant. Bernes, tetus bébé vet ar gwelioal, pa voe ar blavioù dek a pevarugen vi ar brezon, ka bremañ zo gwelne vet daouvil seitek. Peseurt diferenz zo etre ar gwelman per mar emañ matrehe hag ar pez teus be tro davel ar gwelioal. Adam jonge chomer ar speret beo atav gant an dud, setu difor a zo pegurnek memez mare, met ar speret a jo mare. Petra jom da houl roi, da hounet matrehe vi ar brezon hag hiou e daouvil seitek. An e oa ket pe ka oa disañval matrehe ar blavioù pevarugen dek a pevarugen. Adam jonge neus ket bet kalz a dro chachet. Gav dit. An traoù zo sahet. Pes ar mod. Dame jonge ve fet daou da skoer ar garta a zo da vi votet forz penonz hag an dra zo bet goulennet pel zo rijan hag en un doare da ve da la kad ar brezhoneg yez officiel er vro. An drahe a jom un drabenag a bouez hervezout. Ya chomer a kuz ar brezhoneg c'hoaz. Mestra bar a mediaou e o bet kresket kalz. Setu deja ne ket fall. Merci dit, klevevor Arnor o kan a endro, tu chantek. Anne-Marie, la rez din a he, tu chantek penonz ben ar fin, oa disavel an traoù deus pez pe bevet a gwechal ba gwell ar brezon. Kleveve muur a vrezon nek hiou e daouvil seitek. An dra souezeus peogwir lar vet dre vraz ez ne beut a dud a brek brezon nek lar ez dinte me der meus kleve muur a vrezon nek vit pez me klevet a ugen vlaso. Etre der a hichom mezo bet ober vor droa parking. Kostez al ar sportouai. Hag an dud yaoug drestol, ar c'houl e boudenchet e brezonek. Hag an dras e meus ket zonj voa deus an dras e gwechal. An dud o divize mez an tammig da gauche al brezon, pe da ziskoa ego houfen brezon ugen vlaso. A bremon a reyaounk, a oa bitik tout pa oa a gwell, a resen o devek meiz kin. Tristan Galarez an drahe ive, ar sort rumat a tezo ba rumat ze, rumat neve o ton. Be dem jonge gwire nim zo bez aouet dre ar skolioù e brezonek. Neuze mem kere n'om ket relate d'om speret gen daoust hag errelan mont en brezonek pe gen nim zo bet berzh ur sistem skol ben fin hag a oa ar skol me mestra ne ken etra e brezonek neus evit omni e plen mont e brezonek vit kemen dar vout zo tout pez ne ket gwir ma hat oui tout kosor quoi me mestra red e laret penonz me meus bet kalz a blijadur aet de zevel ar gwell amont er gumun Ah ya, blam de bet ha. be pegur diboe dimerer mom va an dachen o zevel en traoù a tout de re deus langonez de jikour kaji naout den diwardeg oa brezhoneg aien, quoi. Hag a zae e brezhoneg gant tout ur skipail. An dud e treze, pegenim, regoz reyewang, hag a e oa an eskemou oa pinvidik tre, quoi. Hag a zeb dam jonjon eus tizet ur palier hag a oa meska tud ar herioù, a tud ar mechou, hag o tud yaouang a tud kosor, quoi. A ze zo an dra, hag a zo eus ar egentan, hag a oa labour nor honor gant botkelen just war. Labourat gant minut ar brezhoneg zo kentor ba Noriant, Gwenet, Brest, Kerioù vras, at labourat gant tud botkelen hag a zo kentor e bro a roue morvan, amant e krez vreiz, hag damzon jaze ur pal zo betiz. Ur sort bas valouan etre an dud a kisker hag an dud divar ar mez. Skipail antiker ie neus chikouret nim de strola tout kevredigechou bro langonet, do beur ar bouet, do labourat er parking,
de Stalia ar gwell a tout, quoi. Ya. Alexis, pet a dal van dra e hiu diven ar brezon bon var ar meus pe kreiz breiz ne ra force evel ma reste petra dal van dra e hiu e daouvil seitek Bernez tangi a gont e dom tou chantek penons e voe a boe sina kartak ou da roezio ive an avezo d'ar brezonek evel ur yez officiel mette gazo labour var an dachen petra te fe ronda da roulen peser burzut te fe him hiu e daouvil seitek. Et sur le ken direl gant ar yez, neus force peler, da la rede ba Mirji, bar Strijou, zon nembregeriziou ie. Peguer pez a kont vo a gevo pouzus a bentek blo e vo stumon dut e brezonek vid ur vicher. Pez a son jaune, ne ket gret troas, mais pez vo gret sur avoir a bentek Ya, gwell a reste penons tu neve, deus ur rumad neve matrahe hag a ya var micher you a bepsert ben ar fin a remans o bedisavet e brezonek a kaseve ganto ar yez var tachenou neve peser mod. Pez an bet a skolidi, dija, bet ar kevredigejou, a bep sort. Vit bout resis, la skwer e bout kelen, ve botet tuet a bep sort, regouz, reyank, tuet o tiski, assemblez, o rober trao bep sort. Andrei a gont a vedot, liam a regouz hag a reia wang ober liam bar yez. A liam vit beva ervro, hag e chomo beo ar yez. Anne-Marie Gloagen just var pesar trao pe fe fi da houl evit ar brezonek a hiu an dei. Hag a ne oa ket dim blaviou pe varugen pe ne ket begounet ti ba oer blaviou pe varugen. Di boa blavechou pevarugen a dek a pevarugen eo da an aon kalz deus ar egouz a gauche brezonek. Neus a pez a zo, da mezonj pez a vereit bremañ. E miro da rese a rezo gwez troaz da gauche al brezonek pro brezonek ar yez bemdek eta. A lakane da gej hag a revien ga rezo bar skolioù a gober trao assemblez pe c'hoari e ober c'hoari ou assemblez pe kroui trao. Ar gueul a doare da mezonj da zerc'hel beo an brezonek ba argument, bar vro dre vras. Liam etre an dud. Tristan, ur prezident neve a zo bet dilenet neubet zo, bez eus ur plach avek kaget ive, ur ministrez avek kaget eus ar zevenadur, pet a zo da hotos pe da houlen gato. Trawar aziz megan zo bet damzonj bar gouarnamant eus kalzig a vretonet, bremañ deo da gemer o giriegez, quoi. Da la rede. En élevé chez vous, Jean-Yves Le Drian, président de Randvo Vreiz, d'avait une place et de mad et à Guarnamon, mais j'en vraiment, et au passé point, et avait fait en avezet dans Guarnamon et Paris, et zeus, Seven Nadurua, les Brohal, à Godos Arguir de Vévon. Ag Mélarze, un mot frometré à Don, mais à gazo brezoneger, même estra, negavant que normal, be à discriminer, bas me vu PMD, à war meur à dachenazo. Un drasim d'asquer même stremer de concours où il be a fonctionnaire droit de choise nu gagner benak ane waket ar brezonek bar ça yezo de da choise padal tremen a roncour et soznek espagnol ak anezual mais pas se brezonek gresionek a mewar padal en va labour et relan labora de brezonek gant an dilinidi ervro gant an oid noyoler hag an ar boblans a zeo ar gwir baregez micherel a ze vidon me eo an discrimination an diforidigez a rede o stourm war dachen ar justice. Hag peus fians bar prezident neve hag lam avon da redant trao en an doare neve ive hag peus fians en an vichanch. War anket peza waran eo red kaout tud penons ken roede da man war an dachen rede domni be an ken skoazel o l'assemblée se oid komz a un vouez. Setu gwell ar brezonek zo zeiez o laret de splan penons mam c'hoant gwirioù neve vid a vretonet. Gwirioù, mais gwirioù, quoi, da la rede lezenou o gwarezi oriez. E blezenou, nevo ahan ebet, nezim ke warok, setu rede dan député da gazo vovar a renk, kinig lezenou, resis, e wid ahantaoui ar skolioù, e wid ahantaoui ar mediaoù, e wid ahantaoui
kementra tout a gazo en brezonek, sais-tu. C'est-tu rumad tu dis avant neve menet à gueulevo juste var ma jacho ar politiker et ça en amzer da zone merci bra hein dir fi d'avait deux dans da gonta cause var gwel brod à la arbrezon da quel angot mon you hein l'armes d'or mon kepel l'amant et Chris Brace de zarfawet gourin carrez de ce mot tref ive l'mb Dylan et Richard Ferrand den tostos kinkin et Emmanuel Macron a bedanve da ministre ou spen a gam mom enervro melardor l'hermazeus startigen a tud neve au ton bebloa tud yawang avar aninke tu kouz epken vel var vord armour a vechou var gresk e ya ar bo blans barvro tranquille ek doucik mais var gresk e ya gen despet d'arpez ave klevet pechonge da vechou Blanc de Beer, piou, et on dutse, ma set ar goulenn nou a vo site d'orstu, mais da zigat a kinig an dor mont da di brewen favro zo ur pod yawang deus roazon da velionek evit chinch bué. Dewi Sibiril à Laurence Loret. Tu qui est ma bakres presse, qu'un homme zerker à brau. Izoni en auch an arvo, mais qui chen beven a morbi hon juste soir. Izoni arvo djenedou vel aret. Ne a mor ve distage kwed bar. Fe ket distage kwad ar bars, mais kwed bar. La kwad ar bars zo triz ra disavel ben a fin. Me zo me labora ba kevredige kwad ar bars le amave dikemer estrola jou. Ne skolio, bugale zo e vakansou pa denan. A re gomza brezonek, a re gomza ket. A kwad ar bars du soir zo un tifferm. Bars un tifferm ze zo un dachen gampi. Meren un doare ekologel. Un tifferm, le amave produet chuk a valo, dour beo et tout. Hag gevridigez l'erman de labourat. On dra tout ar bern, pas donnant zo ar bern tour. Rand a zizolei ar vrose, quoi. A bugale, ue. Mais on est zo brûle de doar même stra. Blam dans hanchou don. Ma amant wakebe. Ma zigemer touristet pas donnant. Nev de kousket ben tifferm pe wan dachen, quoi. Giz hon bremañ, quoi. Eze ji koura oberian tiz un tiffer, mais oui, rebelar, gise vem gwelet. Rebelar, amant ba vrose ar bern tu gomza brezonek, ne oa splan war vije gomza brezonek amant. Mera war dro un tap da skwer, ba skolio ar vro, vid komz brezonek un tamp, pe vid deski tamm ou brezonek da vugale, a ba gwire amant ma liamet a lerg ar brezonek. Ni mem klasket d'ar tout d'un trao diouiezeg et tout. Amant ve kiniget gwaladeni un tifferm en brezonek, or landart en brezonek, pegur zo ma peusant manko d'ar trao war an didui en brezonek. Bern bugale ya da skol bremañ en brezonek, mais petra ran er mez deus ar skol. A hemendar a gise amant ba kres brez ve klasket d'ar trao vite. Me skroget de labouradement a bla paset. Ba kres brez zo sort dynamique po peusant. Amant ma crainte d'ar an prejog un dut. A setupera ma hand de nom stalio amant ben a fin. Les hommes tombe deus round. Bon, ma famille deus kres brez, lokal, ma ke pel. Mais ben a fin beve ba round a he oa de denis vid nom stalio amant de bout de tostor de nature avec kaou gwir d'ar an prejog tre un dut, quoi. Sais-tu, un moment balangon et dato ba Kreis Breiz hag la randor startigen a yawankis zo ba Kreis Breiz peger eus mu a du de ton da jom an bebloag le peus un an ahe a brewen de roazon da jom ba Kreis Breiz sam eus ganin ive tu do chom barvro tu yawankis zo barvro Christophe Guliou da ziganta riwan an abas kive Christophe tezo ur pot bedo chompel deus ar vro ba prantat de bro Québec a deux da jom endro an ba Kreis Breiz blam de be ata. Ba, drez igwer, me chouejet nem stalian endrou ker me famille a zo a zandinan de chopel avec la laine jolidan, mais juste a ribl ar laine, ben fin. Drez igwer ker me chouejet studien
treu a sevenadur hag avait studien sevenadur il m'arrête moune pel ben fin de chokal a dra chiniget ervrou neusen bedon bedi Paris avec studien zonerer a Roariva a garler wenbed e Bro Québec i Montréal just wel. Ah, bah, kerioù braz ou bet de chom pa da mare ou neuhe hag e feledit me mestra distreiv e chom var ar mez. Dra zo souezus. Bah, ya soyuz un tamm souhe donc bah peu belan en dud hag ewe genein skol bihan ben fin et tchetan de rel bah ne chom kal a dud ben fin nameit labouririon douar a reral a zo i c'herieus just wal mais i bet a ber ben fin i New York, i Paris, i Berlin mais dure ne chom kal a dud vrou pa ben bihan men ne chom kal a kamaradet ben fin. A petra blij dit bar vroman, bar vu eve bar vroman. Bah, kaladra, déjà, ganedon bar l'air, il mène ar sevenadur a zo kri well. Je tu gauche de berg, mais rend studien ar systemsen ar sevenadur drevraz avec comprenne penaos et aozet me sevenadur me de jetant tout. Distrait god ar fesson de velet d'entre desket er skolieu meur a chikour genein avec comprenne bah penaos ve tolpadet. En dut, bah, fechtenos, mais très dirortozet d'avat, quoi, en tavarneuve et clevet zonerer a beptu a garbed, mais gret que tud a garjou a cresbrer, zou que de bah beveil a ra Andresen i cresbrer, dem jonge. De oui, là avait chou, enfin, Hugen Vasso change meuse, elle arrive dans le dud, et voyez, Hugen Chris Brace, vichene met du couze au chaud maman, à garvro colla, bourro col starti, jano col petra, te zoet da furchal, zvar, bah, chiffrou en inse, bah, carten ou en inse, a pa vessel et da dos, pa vessel et pise, a harten ouze, bah, neke pez a garver, neke pez a veler. Non, guireze, derel ara an niver an dut da greski ma breiz, guire pa vezela deus kartenou,eve gwalet penons a zo mur mu a dut o chom ba breiz, Ah, he veler mod, var Ya, garten nan da la gwala rede, rede. et Melen hag ar ru, ve gwelet tout pez so kreski, hag kalon ar vro, kreiz breiz, a zo Melen a rede, ne ve ket Melen, koletut. veke koletut, ne greske ken vunus wal balehal, vel just al labour zo en dro de round, naonet war an o, die, en dro de wenet, met derel ara, kreiz breiz de greski, tan matin, ma e 12 tadikor, met derel devon, nan ken tantra. A penons hag eo l'air hiou chonjal, penons vant trao en amzer de zon. E be just war an inse ba breiz, an eus klaskat jonjal penons vont trao ben doyen vla, an eus gweit pem scenario, o jonjal et talro breiz de sachant tut, a peus levezon, vo war kreiz breiz just war. A pet alarn, he, Ah, je bet var ala, an eh inse. derel rei, kreiz breiz, bro voine, bo pat war an tri departament gwarit, pen ar bet o chon avor hag penons mobi, kreiz breiz a talro de greski, pas ken vunus wal balehal, ez war vo mur mu a dut, a bakerio bras war an od, me amañ vo mur mu a dut ie, a derel rai kreiz breiz de gossa die, met pas kemen wal balehal. A andra hezo funus, an daudra ma heller gwelet a harten ou endro, ya gweleve ma ve breiz o kreski en amzer da zon roi, ma ver boblans ba breiz o kreski, va jeus evo kreski ar c'herioù braz, ma ve fe roazon gwenet an ori en kap ar ba brez pe nan et zo ken, me ma ten a gounet a raio kreiz breiz ive deus andra he, pe gure vo mur a dud o ton d'amman. Ya, mate, blam just war, re yaouang zo klask tier maramat, tachenou gwell ar maratier, an gant an kemen a dut o vont war an o, da he mate, ler yuzo ne ket posub prenan ken ezet an treo, nan kreiz breiz o tenan gounit deus an draze. Hag a piou e an dud se, goudarem, hag in yaouang, kouz, pinvidik pe paour. Ya, hai bob sort tud a he tud deus vro, dija, klask retorn ba kreiz breiz, o klask vue realite bue disanwal deus balehel, a penons tud n'en gwant de chanj bue, ie, mate, don penons deus bob sort deus un tampopler deus broral, pe deus leral, ie. Me pez ve gwele mod meus tra ba chifre an inse, hag an dra ezo deden eus ive, penons ez eus tud yaouang o ton bavro chonj a la re rato ba bema tout a re yaouang o vant da glas konti var vord ar mour, tostor deus ar mour, ne ket gwir eme an inse.
Non, ma maté, zo voyen de grouille treo, yé maté ezeta vraiment, hein, place à zo, un dachan de difrostan yé. A peso intéressant yé ve disqualat marié gant chifrou, et zo bern anglishan ba Chris Braise yé. Et très pemzak mil a gugen mil adut a au cham ba Chris Braise, pesera kals ma mesra. Non ouet en amza de don, a voret content warné a peta vogwet a gant a reze. Volevo? Riwanon ba plem o chom te? Mais zo chom ba purit kintin. Ba purit kintin, a norsk kentor. Ya just kuchen tre margat. Ya, blam de beer, teus gred ar choase, pa ve tout da Sanse TV, tout da Riang, ar halou pet vi mont da jom ba rozon nan, met Paris, pe pelor, et teus o chom e bar vro. Ya, penaos même eus gret studioù war an natur, an eus e pa meus kavet de labour bu an awar, meus kavet de labour e kreiz an natur, da la rede ar chapel neve, na chon ar vor. A valer, on gavet de formil ben ar fin, gant unan benag, no kavet de labour ive e kreiz breiz, war dron natur ive. An eus valer, nor glask ba un ti da hadaouza, da kempen a tout, ba just oa dedenus chom bar vro, ak oa l'erkiou brau, kichen len, aze, kichen len karneuel, ba bep sort... brau e ar vro, quoi, traozo d'ober, quoi. Ah, ben, kouskou-de gwechal, roi, ugen vaso, tregon vaso, viela, mais ar yaouang a feldio kaout a penon salioù gant abadennou sonerez, roi riva, cinéma, traoudioù a riz, a neuske var ar mez. Ya, mais mes autres de skemper, nous ben afin moi en ve tse, ben afin e keze moem kenebet, quoi. Ben afin un dan deus ar peze gwell bar zacherio braz, ben ne impli jerket kenebet, hag ne ket memeus darem prejou. Aze, ba darem prejou kreiz breiz o darem prejou eunor, tostor, esor, hag bern ruedadou, bern hag talvou digechou, quoi. Talvou digechou ur speret zo, quoi. Ah, ta papalar esor an darem prejou, peser mod, petra dal. On estor, tu de... Simplor an dut. Bah ya, tu de armées, quoi. Mais oa déjà d'une embenag de armées, quoi. Oan ket ni noa servijou ben afin kreisker, hag ker vraz kemper, mais var armées oan besavet de meustra, quoi. Christophe ne vant ket ar cinéma ou braz, mirdiou, roi riva, tout pez ve kavet e ker kentor. Mais benfit ve kavet travelsen boutzou tavarnau men ve aozet zon adeg a fesson hag festival bilan men ve klevet jazz a fesson malgenet de square paspel avec Pondi a gur ciné arzou i gemne ur ciné are esse benfin an dud justoal pa vankendra an dud i kresbrer a hel sevel Andresen avec a eite benfin il m'arrête clar entre en ur doare disanval, non pas bout servijet, mais tapout ni on une ande, tra on ne se rend. Pezalar, on avait denus tre, penons ez ruedajou ben ar fin, esori an darem prejou kreiz breiz pe var armez, andrahe a zantes ive? Sur Arler, nous yanchet à gauche de Perag, marsen dre red il m'arrête bout cri baron d'arm prede avec Chikour à Gadarerel, à Gebe, avec Zéur Fesson de vous Eurus, avec bon, à Ozentra Assam, à Zou Fentusor, dur, à Ikresbrer, avec une menée laisée. En ar gelou a hannar meus ar sentiment de vang tra bet d'or ben ar fin amma. Valer tu de yaouank hag a zo prez d'oberent, pa fel mont dave trawal. Neus e gure mem ket daon davant beteg round pe brez vid an dibenzun hag beva un tamm giz a real bar ar c'herioù braz. Beva giz a real. Gure, ba ya, sez un tamm giz-kiz, me gure ive. Oberom tro breiz, ingala walc'h pen ar fin. Christophe meus mod. Meus mod ar lersen de cheu dur barado sur cert manquera avec tudioban drestol labour bar bro ça tudzou menet avec bewen a djeleve rouplade hag a bren un ti ervrou une an a labour tchekal mais bon Hermès Andrasen ya ar vu ar zo essor. De oui. De fel dit sevel ar goulen var. Ya, just war, penons ober, wit disachan labour bar savro, et rui pe choajet don, mais penons kendreri an dudal de don. Penons dioren an treo. Penons a ran ar eral, pe... Peta jonge d'or, just war. Penons e ralfem chanj pen narvaz, wit ma vije mur a dut a ralche chom de vevan bar skreiz breiz. Bah, il m'arrête de... Tchemer entre en une durée disanval, il tient vers à labour de jonge. Elle a labourdoir. Il y en a des andressins. Ne faut être
investir benfin. Il m'arrête Chentor Gobirtre Aren non pas Prenein un Dravras pe Jonjal arvu vo ez il m'arrête Sevel Tamatam el saint il chanver à labour et vo essor zone bon à Reuvan à gazon zou Chentor artisan net pe il labourat bar scolieux pe bar il te en dut benfin il mène peu affaire gobirentre et ve savet entre quoi. Buan a buan, internet neus ket cheñchet an traoù hag on ket essor memestra labour ad beva labour ad var ar mez gant internet. Zim zanter tostor de speptra. Vidon et en aide un pugur memes galet de labourat de zargir ar pezem chike galet de bar ma vijikebe de internet et Kreis Breis a ganse ce ba kiriou bien gistre margad de l'arrêt de d'arran d'agaud d'internet di boy pel di boy a pen kenta tout a vidon et khalbe a une an eus an discoulmou ive a pezazo chanchamant kaverbe da labour andu do labourat au pel labourat de zo embregeres pe au labourat bars kreizenou niverel a gure ce stud de Robert ar passé a goton force peler et Kreis Breis vid a khalite bué kauder skol vian kauder bourg bian quand on regarde trop drodeo à galou de nemstalia vid laboura de labour à Khalbi Agred bazar bu review benarfin quoi. Just buan a buan riwan on pegere da labour dit TV diga seteus penons à levregou evit a reizen ou vacances ou diga change en dud memstra de spetaille a reizen ou vacances en brezonek. Ya setu a reizen ou vacances ba bezeuto di boy pel tri kroget en noale de tregond blaso benag vraiment et noale bat treglonou roléon setu ya tro Iskan bugel aya da vacances et brezonek a galawek bepla nous ebv pas da rampou pas da vacances bian a dreistol ba en ola da zo pas dans non a nous eaze cham kalzik plasou khoaz rede namaouza vid gelou de sevel ar skipaliou a gelou digemer ar vugale cool c'est vraiment hag an doa real da velet Breizh en ur modal da zonek Kreis Breizh da vakansi dija vid ar vretonet a vrezonek garien Yawang a da velet ar vro en doa real. Ya, nem veska etre bugale ive pur aze en doare de ber brezonek mez ar skol quoi gant bugale al, gant tudal, gant doare oual, dudi. Bravo, ben merci braz. Un moment tout, bah langonet au lac d'Argos var gwell brad à la brezonek, mais le lac d'Argos var arvu startigen avec kavet ba Kreis Breizh. On dit les nidi, vos clés dive ben neube da galar odom ba pesamos, disachet une neve bar vro, mais da zigata et kinigandor chilou un tonal gant ar strolat pembiz. D'ar mémor quand aran en enor en din a zo manket gant an anken Touar eo kalagoan Belle Ambroise de Skreis Argoan Mais de dé en yen Yenigène grise en anken Quichen Argroise et son jamboise Pagan homme assemblée Quand a nous les Vénès pétamandeuse en anken Padadia toteda Padada padada Pada tatada Hell Ambroise Barzalios Pelbiscoise Dans Salenos Andigares Dagascuit en anken Kreis en dansou Erroariou Evon mer volen ad schist
A quand homme oh l'assemblée Videm ziwal diuch an anken A quand homme oh l'assemblée Videm ziwal diuch an anken Arstrolat pembiz variant banabad en man balang gonet kana hiun kana ba gwell broad à la brezon ek bet a dal vendra hevidot. Gwell Brodel, ni zo bet cantor e Carès, petaman tre marcat on bélier. C'est vraiment événement de calce mieux à Rayavan qu'un bugal. Gavdit. Ja, évidemment, ja, et qu'avant, ja. Agus pen en dud, essor et au matrehe, enem dar un prédit brezonek, ja. Gavdit et sort vraiment et dovil saitek gispez ba ve klevet pe gwelet ar blaviou dekapé varugen. Matrehe, tu devant en ouat, nous ce que kemen matrehe. Mais si tu as réel à deux da gamero flas, ben affin. Pepes ve klevet dato, matre ve koletachen tam gant ar brezonek, mais deus un tual e ve gounet tud a war hag a gomz brezonek bemde. Agus pen, brezonek ma da dispar e gozeon, e kavant. Blijadur klevet neo. Mon mato hiu ba kreiz breiz, o lakad ar goz, eus var ba kreiz breiz, pet a blij dit te ba kreiz breiz, ma zeus ul l'air. Ja, ma blij dit mont de bourmen pe din im jonjal. Ah, la bourmen la kom speyet. Petaman a hanol, o bar an droiad kichen ar hanol, var velo, ou spen var marhouarn. Neke mar ar vro ama. Ah, neket, gaf gedin, ya vez dans se kalz, ou spen, pes tu noz a eus pejadur an ders vid an ol. Ja. Merci Didioun, dans ce ve bar vro kan ve ive hag ar c'hoariet pe gramman gavdin o bro an arzourien en ur mod hag am a tro din just var tud arzourien kanerien hag neus gret ar joaz da jom bar vro dom te zo deud da jom ba langonet. Kuitet deus broleon vid don da jom maman, biskoa. Ah ya? Bah ouais, degloa vraiment. Ah bah ouais, degloa, dom deuf o chom ba langonet. Blam de be a langonet, just var. Ma vreg au laboura de Carré, si tu es kenan behaman. A evit ar musique en échange ket kalz avar, behaman pe Tahiti pe nous kepeler. Si tu agus penze mais me stro da lavar e mamoucho maman e Chris Nebler, mais Chris Nebler. Chris Nebler, mais Sulder hag an elger an dud zo sympa. Ah bah, Marion Gwen, kaner rezive, ba pler mouchom te Marion. Mais menechouare. Chris Brace, mais gure bon, neke da menechoudu quoi, mais ah bon la rares neke kan Nibler eget da menechoudu quoi. Quoi. Ah sûr, yo, gossor quoi, vid langon et de mais neus ket urstal em vour hein. Ja. A blam de ber chom ba Chris Brace just var a padal ve mur a zaliou vid seni vi kana labour sur var ba roazon nanet Paris pe me voir me. Ja, mais un auto a zo gagnam. Ah même stra. Vid bea tranquille a sioul la clet vid kroui damzange. Ah, mais ouais, gant maillot ewen, pen eus kroget maillot ewen, on ove va e Brest. Ah, dispar. Ne hag gure pa e tistroen d'ar ger, ba oan benfid moa em deus ma gruichou moa em deus ma bonheur. Voilà. Chaos. Din ket ar zadenno, met trouz an man ba gwell broad al ar brezonek. Là, gatoz a ran fina, ma douet a fin an trouzio a henz, ok, ta traoù a bihan o tarzat evit ober trouz. Sais-tu, echu an traoù. Dom penons, l'hervé ez eus ur rouedat me stra, sonerien a kanerien bar vroman. Gure an ve an me, ur bern sonerien o chom ba Chris Brace. On dra benag ispisi el zo, mur a zarem prejou kanet tresar. On ket evit respondit, an da hemo merzet goude bea deuet amañ. Si tu goude bea deuet amañ. Bah ya. Ar spoun eo da velet kemen ar zourien a zo amañ. Déjà e Breiz, ya. Ya, e Breiz ur bern, mais e Chris Brace ez eus mu ur c'hoa. Bah ya, perak n'on ket. Hag e sor labour at kanet tresar?
Oh, ja, LBA, ja, mais nous revoilent bet en fait. Hein, LBA dans un préjou gandu d'amant pe lorik, mais ja. Mario, en moment, Langon et l'Hermazeuse me sera benvek à gazo dreis gavdin vidor fi arzurien la grande boutique. La grande boutique. L'air dompé la grande boutique. La grande boutique a zo bo l'air cruidig et artistique elle a diffusion à toutes ces à bezo plijus laboradarion gant musicien et d'arvro à gant musicien et d'arbe d'abézier quoi à ces brao Pegur et laboron ié a neket nemet gant folklore enfin tu de broyoual mais gant tu de amants ié à tête stro juste var dober à la bourse la grande boutique pe da zevel hiu a baden ou gant son erien de arbe d'abes. Ja, c'est Ya l'air d'ompeller var Ah, momo ya o c'hoari ties brao a gagnon. Also la bourva crouet gant strolat piba. Ben fin enrôlé dans neus repuidi hag o veva e Brest hag o erue de Brest. A konte do deus diom o bué, o VH, tout ze hag labour zon a zo, labour bras var ar zon. Klevet ve o mouechou a mezo amant var a leuren vid trei. Gevit diskouez ma fouen mezo amant bevaran emenechouare e bonheur a me meus rand beva amant me feuch gedin be a divroet a tout ze, enfin, tu as aimant vid diskouez an tu no deus ket choazet un ti o doa, un ti brao, ties brao a gagnon, ma ur plach a larze just a war. Et doit ket c'hoant mont kuit tambet, quoi. Ar brezel, vit kavout per, a repu et kuit. Un moment, Langon et penon c'est pas de gwell ar brezon, pétablij d'or bar gwelze. A luriou. Pas oan bin ja, bilier jou luriou a viem banet en dro hag evidemment da bren a trao. Blam de beer just var peus berc'hoant don normand pe da gana pe da velet ar fest. Oh figurier. Moi c'houite des trimargat toutes ze ou obera bloavechou voreno e leiz, quoi. Pa om yaouan ke oa om tortaj ou kenta, damzon je meus gwelet lo de zalisiedi, damzon jagar kemendal fenoz. Dom, petra blij dit, blam de beer fe le dit be amman hiu vi gwell ar brezonek. Gwell ar brezonek zo l'air da geja gandu de peus tro da gauzeal dre bostellou en an a gwelet an dut. Setu a meus gwelet tout dut de labouret var an urziaterioù, meus an chou tout an surse, ni ouen ket piou oa an araok, pe dre bostel, pe trao surse, hag an ahe a bijidin keja. A bouez evidot eo stourm ato vi ar brezonek pe tramant eo echu ar mareze me meustra. Non, force penance. Pa vez komzet e brezonek eo ataou ar stourm. Zun paset on bet evit ar film e Brest, hag ar pla haoulennig an om, piou zo gwez da gauzeal a yez al zar galek ar pot, me arabek, a me brezonek hag ar plar. Ah ya, c'hoar vez ara hag ar eoa o sklapa. Hag a setu er stourm, eus ket c'hoant stourma, me force penance e stourma an dra-he. Men rez da gana, dom e brezon hag just var an doarial da stourm, pe sorton? Ar ganaouenn an vet kalon. Tu, mon vant da jilou d'ur stu. Merci braz dit dom deuf ne hag az vant da gana varion bana badenman de sa gwell broadel ar brezon hag Langonet. Hey.
azok e mamma fen Veishuvan an kalabusen en empen verle reuar Betegi geloch elechar Om kere vire kontagau Zözel jau mete andau Piumi stundene mea wach Otawi me mezuot Bas machof e mama chalon Warege bas Kinien emtam Keizid en mare Musket pon creo alon Nidan machof Nidan machofen Higaranon Tal mafuden Keizid en mat En musket pon creo alon Kortos antomik penat Hamzer dindo braude hei Karona gandi galonat Musket paket antaulan Ental kalon everlodau Non en baud op braude Karona gandi galonat Tremenar avaron tirar Bas machof e mam haun Warege bas Kiner entam Kreisen mat E musket von creo alam Nidan machof Nidan machohen Hidigaranon Tarafuden Kreisen mat E musket von creo alam Dom de variant banabaden berdei mon moto a to ba langon et kreis breis penos dizachetud neve ba kreis breis penos ober peta a helober ave a reve kargos avro pe dilen e bavro trodro dando le vider vechneus ne med meriet pezagin chantam man Marie Grog en he a dilen et ba langon et bed ein mer es langon et zoken hag a soaz Guillaume plard de ze broleon o teski brezonek dibawe c'hwermiz andra he Dibawe c'hwermiz a ba peler Erodour Carrez. Erodour Bacarez a penons a dilen et a hiu ba langon Anne-Marie o sentiment de matre da zigat a var ar pez peus klevet da gant a ria oang tu chantek hag a zo deud da jom barvro a ginim gav mod a brau barvro Ah ben, Andras a la cakalz a startigen a galansen om zur vat a gaspi evit an amzer da zon. Ja, pegur man e zeuket reuyaoù da chom barvro a varvo a zur. Fi jonge d'or ugen tregong vaso vi chet deut en dro ben ar fin tu diaoang da jom barvro. E ugen tregont vaso. Pa vi peviler ga tout an dud e voe maro krez. Tra bet d'ober amant Ba, ya, l'ar et viz Andras, met varon dro vizegel tud o ton memstra. Neus a... Même eus ket kolz pi morse gwirion e. Hop, un tom dal ar zo gant pegan ar mikroioù, pegan an tredan amant neus o ket petazo arve. Meus ket touche douz non, matre toio brau en dro, mom variant, et tu pez ar c'hoarvei a vechou gant an abadennou variant. Nous o kem ave enrolet dato bantual var regi ar pez ave l'ar gagnom. Ya. M'ave enrol. Don a raio en dro, sel a ran deus un an benag, el fe la vardin. Magema di a trei a zon. Ya ugen vaso ne he piche chonjet peget e deche yawang neve barvro. Mat, ar vro amzo brau kenan. A gous penze,
Obligadur be o chom bar vro pa ver o ton deus ar c'her bras. Andra se a ouien pegermez o bet o chom ba Paris o mar o bet. Neuze men e vije keden dro da labour na da chom ba Paris, na memes da round pe da dan o rien. Me oa, ma c'hoant na oa chom bar vro am ba Kreiz Breizh, a zur e oan ken koulzal e vizet tudal hag a oa hevel a war douzon, na oa ouspenn na oa zur, en oa c'hoant da zon da chom an se ue. Ya. Hag just var, bezo tu neve o ton bar vro gant divinidi Glasgow o zeiz gwella vi digemertud, c'est ar pez ave gret da skouer ziliak a klaskeve gant an outro mer, digas tu neve bar vro, c'est ar pez en eus kontet, hop là, chachar le micro, c'est ar pez en eus kontet mer ziliak. Ah, allez. Madoueta, me chache micro-you, sais-tu. Il y a un klaskeve au ober o zeiz gwella gant an dilini vi digemertud bar vro, c'est ar pez a glask ober mer ziliak da skouer nepel eus amman, a konteneus penons e chanch ar vue en e barrez konteneus an drahe da zewi Sibéril a Laurence Leray. On a plus... Nous ziliek zo e Morbihan, mais e Norse Morbihan tre, puis juste toch tre da haoudou un arvor, zo nizo e amant e ziliek e anter-ent e tre pondi a rostren, zan e Kreiz Breizh tre, quoi. Hag e ziliek zo poar an triwidjen adut. Ba broman drevras kreskañ erat just un tammig, mais pas bion a pa kalz. Hag niveren un deut deus digresket bion tre ur mare zo bet. A broman aoude pan ple arnedian petre gondle aoude ur mare ouen bet dilenedet amant deus kroget un dut de zon un dro er meziaou. Just war ur per zo soue eus tre, bouzopet ur mare tout un dut hag euzet da bel oa tchentor tout a zet a vrozos. Hag amman zo meustra pemzek dregan d'or un dut hag zo e chom e ziliek hag euzat a vrozos. Bremañ gojon li a sor soznek e jet branek. Mais aoude paspel zo tout hag zo eton da peupler e brohal. Un dut za amant de glar ur vue difon, tamek, liam etre un dut hag fotade bout un tamek siolor a tout, un dut de choran de voûte e kerio bras, a beupet e redek, a tout un traceur. Reiaouan que za amant gost un tir zo mahamator, fotade kaout un ti mahamat, hag amant tro dro d'or un ti liez zo jardrignao pe parkovier. Erok oa un tamek essor e vidoum peut dur ni boa watchet ez déjà paur war vro, mais broman poran mar vro peut dur ur stad dena tout un argand d'or meziaou, quoi. Fota de lakat ur tcherio bran bihan de nem zimeañ je tcherio bras an eus trouhet ve un argand a tout trao de tcherio bihan, quoi. Neuzen ezo e klar lahang noum trosseuse on drazur.
J'étais à 16-11 et Donc là, il est 16h09, donc au final, tu avais un peu d'avance. Ouais, j'ai pris de l'avance. Donc, non, mais on va pas prolonger le faisceau. Hein, de toute façon. donc on fait quoi? Tu repars sur le lancement? Ouais, je du repars reportage un 2? lancement, puis on va continuer. Ouais. Ok. 1, 2, ça y est, je suis arrivé. Ouais, allez. Tout à l'heure, je regardais les T4 par moins 2 et ça faisait au moins déjà 5 minutes, donc on avait presque 20 minutes d'avance. Ouais, on fera plus court. Hein. Ah, c'est ça. Ouais, je fais un retour plateau sur un reportage. Je vais cacher la misère. C'est-tu... Non, du coup on les... Ouais. Ok. C'est-tu Serge Muelo, merci li agnekedez, diven ar parechou var ar mez, just var. Pez o moin d'ober an Marie Gloagen vi disachetu da ma barvro pa ver dilenet. Ah ben da gent a pen, evit daou mirout ar servicio publik hag evit an traousement mo stourm ba langonet di boa meur a vla. Peser servichou ti post. Ya, ti post langonet da zo ba langonet dato. Ya, pegur an eus difennet an ti post. Di boa daouvil pevar zo be meur a manifestad hag a goulenad hag a tout vi mirout an ti post. Me kol don eus bureo post an dreindet. Pegur an oar nin eus diouvor ba langonet hag ar bourral oa an ti post iwe. Me petra vi goulenet espleustrek gant a reiaouang. Hag eo vi goulenet gato an ti post pe kaout internet tiz dei kentor. Ah, internet e vez just. Me da gent a pen ve goul gate kaout ur skoul vido bigwal. A ma ve ket a skoul, ne chom o ket ar familh yaouank bar vor. Deus an eus tourm a due, da zifen ar skoulik vien a chom e bantrin da due, hag a zo bejer et siwas. Met de diou skoul a chom bar vor, hag a difen en mort ganoum. Pez ve goulenet ve o labour. Ya. Evel just labour barvro, ben gwelet on eus ba kareiz a skouer, ma ket pell eus amman, kareiz, gant tisinutra, zo bet digor et gant chinaiz, Ya. pez mel uzin, Ya. d'ober poultra leiz, len emeus, meustra 60 post labour ave krouet, ben usinman a daou han anterkant den benag zo bet d'embauche dija. Ya. Andra he peus santet barvro. Ben, pez on eus santet ni am mar vat zo tud eus langon da gaet al bour da gareiz. Me men nouz zon ken matrez e peus klevet fi soazen. Pez a ouz an zur, e pez an mod produour yen leiz langon da labour a vid an usin sa. Hag andra se zo evel just a fenoz a andra se zo perz mat vid o mieux. Ja, gwe le meus ve, pe len meus ve, pe nonz eve fe koz deus daouvil den a deuf bebloa da velet an trao barz an usin pe so mat evit ar restaurantchou, Ah, an ya. hotelioù, a Ya. brud ar vro ive, hein. Azur ve mat, ya. Pe petra zo moin d'ober c'hoa, pat pell e oa be klasket gwerzet ta chenou da zevel tir Mahamad, an draezig astu de gurion e Ya. peget. An mar zo ben dra zo koz ba langon da oa an dachen gisa ga penoz loden o mar mat e vi sevel tir band rindet hag an dra se neus digaset ya gwire tud hag zo deut A peseurt tud, koublaj ou yaouang. Ya, lod deus ar vro, lod deus lec'hal da deus Venezuela da skouer. Ya. De amman. Ah ya, a me balangon de vetud un tammig deus pe blech, hein. A di boa pelzo, peg a regenta o tigas tud en dro bar vro a zo bet a re da labour da baris blavechou hanterkant just var l'er neil brezel bet. A ne gontant ket vel just a re zo distroet nebet deus o te, distroet deus an Amerik. Peg ma oa vro a zivroidi, hein. Ouspen hanterkant vla. Ya.
C'est du chinche pen d'arvas. Ben, un tammig, ja. Un tammig bien. Mais à mon balangon, zo tud de Zahanari, tud de Venezuela, tud de Portugal, de Madeira, de tout. Bravo. Ah, ben, tu. Ah, ma gagnant ve Gaël. Gaël, on de speler, mouté, Gaël. Elle a main par micro, c'est tu. Mais c'est Ja. de ce Sarao, la com me sad à moment zo jomba Sarao. Ah, bah, plein mouchom, you. Barostren. Ah, fait les dit labo à Barvro, maman, bah, Kreis Braise. Ja. Tes médecine, ça, médecine, Yawang. Ah, gan argent, je labour d'avant dans man, par un mes. Ja. Bah, a jonge kenta oa ke labourat ba Kreis Braise, mais enfin labourat oa ba Braise oa armes. C'est tu. Ah bah blanc de bé après là veato ne fait que da médecine de Yawang mon var armés a vraiment fait do ba chomeker la mazeuse roi riva cinéma ou agessor a vu a mis en zo d'ago de médecine de Yawang var armés et sort a revu ba Keriou Bras non cosure mais Georges det mais mimezo bezawed war armés ne maté andrazé a gontive hag wid me studio on be ba ker nanet a ba ker brestier hag nonk deux da ben de jom une vez a bez ba me randi ba nanet de square redouadin distrait de timezut de wele da mechou de d'ortre ja de a you et la bourre est barz a habinet gant médecine de Yawang ba plairement a pious o ganet ba guarek evit poen on remplaçant trois pugur on ayet ba rostren neke blasso hag penons meus ket tapet c'hoaz an dezen n'allons ken em stalion vit poen mais remplaci ran bouye nebeut michou barz habine meken ba guarek a l'air mazeus médecine de Yawang bozo tri medecine dauzal with labora de zo met tri medecine e popain a labour tri PP war dewes a garial te skont din zo tu Yawang ive ja un an zo cause mais ben bod e gemerine e vlas der hag a real zo ya un an zo tregont vla hag e gile zo daougen vla a blanc de beer je var e fait les dior labour ad var armés en ba Kreis Braise peta neus plige d'or benefin perrak ba Kreis Braise figure e bromeden nezine on be ah na bega fesson ne bese e kroget an trob be mam ran de Brennan ti ar vom goz hag be mam ran ive de Brennan un ti ba brodrege me oa koposo bo berandao ne he mem prene de ti ar vom goz hag wit be van bars hag meus kroget de labourat hag meus kavet de rabinet a blijdin a kont de din penaos an pli just ben ar fin labour ad gant an dut deus ar vro amañ ya blanc de beata war an ket penonze ba Keriou peogwir meus ket enfin mezet an hospital meus ket labour et ba Keriou Bras n'allan ket qu'un veri an trao mais man doujans zo etre a medecine hag ar pratikou hag penons war an ket pera enfin pli just an dut quoi et sort an dar emprejou ganto ez an dar emprejou Anne-Marie, peut-être, ou sentiment, je vais pas veler de médecine de Yawang, moi c'est au ton d'Aveva Kreis Braise, à la boîte Kreis Braise, bah Guarek, ou Spen, et que Gualvraz, Guarek. Mais nous ondra d'ala d'Arel, Toledeus Bras, rog bon cuit de zam, pegur matrice zo tud de zangond, à la café au Raban, ou Warner, à Nelosken fait à rendre d'avant d'Alehal, en ce zone algéco, aux obelac gantiker, di bois fermis au hortos en médecine et à Nezokit. Nous Toledeus Bras. Mais peut-être changé, je vais leur velet, tu Yawang, moi c'est médecine de Yawang, au ton de Kreis Braise. Bras, on a clevet sur trao, ya. A meur zan balangon da vos frères dat ken koulzadin zur, ya. Pepenos e velet an amzer da zon, ma fait balangon et pas Kreis Braise, drevras. Ba, nizo be boaz ato da stourm vi kaout dra benag neus e kendalc'ho. Hag an du da zeuio da chom am ganoum, a vo me meustra tud hag a zo prest, da grogi barz giz velad a da c'houlen grons bete ma modeve fan mon traoù ta. Ah, plus juste. Bah, merci Braz, alors tout à mon mato. Bah, gwell ar brezon, gwell brad ar brezon, balangon, et adorstu un tonal, gant ar pot av roleon, je vais ar deux hean vet da jom bar vro, dom duf.
pegit bar scrum era can lo punt als atan Rein lori dagi gerien kan continui me gredus pen in non e meus fus ma goder la droha bara la carama me musket nach hinde na kalashnikov em musket traku seva machov me musket nach hinde na kalashnikov em musket traku seva machov Kerboa, quero again a kakun. Does you gone and a kekos no way? To many what a merzin. So jarad in chanchera bawe. So la clara de kalkerin. So the son scuda varik. Madwan pepe zabadeni. Me musket nach binnen a kalashnikov. Mesket betraken ze we machov. Me mesket nach binnen a kalashnikov. Mesket betraken ze we machov. Mesket nach binnen a kalashnikov. Mesket betraken ze we machov. Mesket nach binnen a kalashnikov. Mesket betraken ze we machov. Dame de variant normand ba langonet ba gwell broad ar brezon ag leur manto je var un doari da la cadargoz ive var place ar brezon ag barvro a penons Anne-Marie te gazobe dile ne barvro ag gontos gwellet ar place o von varo gaman gelemeus ve tout entrao du yez e ka ban tiker en nol pan nellou. Ja, pecuren zin et karta ja d'ar brezonek. Met va hore an tiker, zo penaos ar banal, tiker brezonek, ti post memestra, a garese zo chome dama, di boa gwell kent ar brezonek balangont. On m'a doué, t'as pesavar et vous déjà? Andra zo oa triver a pevarugen, a grei din bed treset van bed morvad ga Roger Brustal, Ronan Brustal de Speyet, a greit ga sevent ket a labor ga sampupon deus langon d'ar mars. Hag ur bern ties konvers a oa e brezonek d'ar mars siwaz lo d'ane a zo bejer da baoe hag an sev e gwelet pesan mod e ya en eus chanchet ar vieux war vro ya. Gwelet eus ar zel matrahev ar oriez o chanch tan matam ma vloa da vloa? Ya, da gent a pen mezo deit da chom da langon d'an pevarzek vlaso. Pa meus kutet ar faout, mazon, joa goul klask an dramenak ba langon. Pegur e ouien, e oa deus tud langon, tud fir, tud balch, tud an o doak e meiz da goj al brezonek ba ma karen, pe da gaz nord da zut al hichou meus ran da goj al galeg a chetu tud diop ket a tud frank. A kain meus da revoneur meus kain an ti balangont. Met an dra se zo di boa pelzo ama. Bouzo be mestrez et skoul en ur mar e ma oa riz kent ur plant a meiz bar vugal brezoneger hag o deus digo do ar c'hlas d'ar brezonek hag are penaos ur c'hardeurik brezonek. Men nitra nemen drasa a zo be kalz e vilakad penaos stad e langonedis d'ar hout brezonek ouz pen. Ma a gout eze an tiker zo bet ato.
pe deus an tu, pe deus an tural, antiquer zo bet dato adug ar brezhoneg. Neus gret zo bet ar bern an tout la trao di boa ugen vla. L'année meus, c'est meus eus ar chifrou et Chris Braze revant. Ya. Pez velar ar hop centre-ouest-Bretagne. Ya. Naout regant deus ar vugol ez zo barskolu duyez ek brezhoneg. Mad, ne ket ken kemese, petai o change ar fi. Kalz mur a vije daou kaout zur, vel just. Men ni zo kontant bras da gaout ar roud a diouezek an mon ballongond, baskoul Jean Moulin zo adrean, ouais. A da gent a pen on oaz tomet vi mirout ar mech-skoul a ye a skoul da skoul. Hag ar reseo deus gret labour ar rabat fazi a va an trao. Keit a ma zo bet on tamm brezhoneg va skoul, e be penaos kaset ar brezhoneg va rok. Me e viet just ez lefe, et lefe kaout pep skoul e Kreiz Breizh, et az lefe kaout ar roud a diouezek vel just. Ya. Jano, flajoltezo, ezel deus raoug, galarez lardom dija da zigant a petai an drahe raoug. Ya, rok a zo neuze ur gen gevredigez hag on eus krouet a bouet daou vloaso, daou vloaso e bet kaset ar preder o a rok, gant eom nizo da gent an tout, me zo ezel deus ar fiselerez o ar gevredigez ar rostren. Hag a ra kalz a draou ar dachenn ar sevenadur e ker rostren pe war dro e war douar ar bro fisel pe un tamm ledan norie. Ozan avec un nim ar festival fisel e diben ar miz eost. Goudeze e kro gant ar bloaz skol gant ozan kentelioù nonz vid an dud deut. Hag setu aze oa un ezom evitom nem vodan gant kevredigezioù ar kob aze. Gant kevredigezioù vel walet Landello, emgleo brokarez, bot kelen namman. Hag setu ezom mou an noa pe gwer kalz a labour eo memesra kas oa kentelioù brezhoneg pe traoal. Hag e oa... Jeus var pe gwer ve gule mod pe nonz e beo e bedato hag ezio oato dre chans ar brezhoneg ba Kreiz Breizh. Bremañ ve gwelet kalzeg a dud o labour ad var an dachenn petra neus chinchet er bloaz paset, dek, pemzek bloaz paset, a fet brezhoneg pe ar zelvarouriez pan dud o teski brezhoneg. Ya. Ba ben ar fin daoudra a zo ar e goz hag a zo o vervel a ye a kuit, jeoaz, met setu a zerre d'ar vuezie. Hag deus an tual e teu e zo bugale, pe tu diawank, hag a zo bet desket e brezhoneg pe ar skolajou e skolioù diwan, pe ar c'hendal reoalier. Hag a gomz brezhoneg setu a zo ur wagen al, ur wagen yaouank o tistrei hag eve gwelet mad. A penaos ober just var pa ve strevet an dut. Meus tra ba Kreiz Breizh, pez a la rez o gur evit ar skol ive, skol zo duyezek e Kreiz Breizh, me sterde sevel ur skolach, sevel ur lycée, pe kas ar vugol e da skolachou, pe gwer e braz ar vro hag eve lo deus auto neus ket ar bouten, pe neus ket moyen da vont pel vi mont beteg ar skolach. Skler, ya, me ba ya, diez e bremaik e war o lavaret penaos ne oa nemet naout regant deus ar vugol e skoliet e war ar c'hob a vize o teski brezhoneg tampet dam, pe o tañva. Gwir piz a zo gwir e bro rostren, zo ouspen tregont deus ar vugol e a zo o c'hober pe un tamm pe muioc'h gant ar brezhoneg. Zeizo un dra. Pe kaour a din ez eus muioc'h tos da hanterkant dregant hag a zo. Zeizo gwalvad vitom. Nevezo vid ur distro-skol diwezan a ze emiz gwengolo daouvil c'houezek neuze, zo bet digoret ur skol diouiezek e la ruan de l'arde wartachen ar c'hobier. Bon, zeizo un dravad, evel just eo un dravad, me karet a rafem ni ol evel just eve fe kelenet a skoliet an ol vugale ar vro e brezhoneg o c'hober gant diouiez pe gwer gout a ouiam da vad eo ur bin vidigez an diouiezegez a ni amman e Breizh a dreistol e Kreiz Breizh on eus diouiez
Negon prenant ket brema qui oa penos Tristan à la azé au lavar au roulen gant un danvez député et fait vote les nous évide difen on miez mais ya et guerion et l'aram et roulamp ni avait fait les nous évite neket vid difen mais évite guerrier kad on miez on sevenadur euriez on eus sais-tu quoi, euriez on momp hag o red implich nei evit diorinei a reidon bugal ar pinvidig esse quoi. Sais-tu En reiz a deus greiz a kreiz ar galant. Ya, me gwire. Hag evo gwelet just var en amzer da zon a pez o gwelet a pez a vo gret vier brezonek. Plijou da radeor c'hoari e brezonek? Eh ben ya, juste ya. Ya, Marie, plijou da radeor vive? C'hoari zo plijus. Ah bah c'est d'ar pez a vo gret a ben nebeut gant sten chamono, met da ziganta. A gout a rit ez eus ul look sans set ispiciel, ba kreiz breiz, gant ar meriet. Ben klev meus an dras ya, me meus ket gwell c'hoaz. Ah bah just var kinnig ar an dorsel d'orstud, look ar meriet de kreiz breiz avait fait var a zeblant ispiciel a var, enfin cet ar pez avait chonjet gatut kentuch dans nebeut tañ. Petra, seve pe look ar brezon e gerien. Look ar brezon e gerezet, kentor. Trug. Remen e chouare. Rebe sur kanvet. Ma derbiana e kavan drasa dit justement voilà. Tena yara de nitra. Eh ben da nitra, dres ar brezon o lar, Gwen. Penons e rez evit bez a gwisket ken fal. Bleuen, prometi a randid e meus... Ya, teus dil ya dal da lakad mi chans. Tambet. On meus prederiet kalz rokod a luxe. Bisquar chementral, hein, dont je m'avais prederien chement. Oh, bon, ok, souez. Merci, Bleuen. Gwen, rete an za on ket flauch an dil ya teus laket a he. Flauch? Ya, sexy, quoi. Pa la randid meus studiet Petra. Ar vrozir a zo vit kuzot me durar. Evit toella an ene. Ah ben nag ur zo ezaden vid an ene bour pa vo savet ar vroz. Li mestra e liou ar spi. Da gilet en rele dan a he a zo vit kuzat ar peurest. Tombet rividigont traken. Hag e glo an bi o rus sexy o ma dilia dinda. Eh ben, juste wal, me mam go rivet dus ket... Ya, me just ya. A da skar prez ar patchouli ganti a zo vit toelad are? Ar skerfman zo bet profedin gant ur lasker bara tome fri hag a oa o c'hoari bismeut. Fromet oan begata. Gwen, marrank fen me lakat skerp an ol botre do deus fromet ar c'hanon e c'helfen digeri ar stal diliat. Na pesort look te stene e... Besel, prop on me! Ah, mais nous a... Mais aujourd'hui, look, salade. Ou look... Look ar veleganez. Ah, pas au sa, tchentor ou look... Ou look... Chom kevrinus. 10 secondes. Kevrinus, nous a... Ya, Kevrinus. Sais-tu, bezewa, kiz ker, ge chal, kiz var armez, a vraiment zo kiz kreiz breiz, ge larit. L'ar meus d'or, promet meus d'or, evit c'hoarit e brezonek, a c'hoari un neve a vo gret d'orstu, gasten charbonneau. Sais-tu, merci Brasil Lionel, la truc arrivera d'or da veamment vid c'hoari. Ya c'hoari giz neve vi gwell broadel ar brezonek. C'hoari neke klask ar ger, giz on eus begret pe zil ar ger, giz pe betro da vel dija. Met de c'hoari kouiz ar vechman. Da la rede vo goulenou red vo d'or respond nous ar goulenou ne he microioù o genor. Ma teze leusken am zer deor da laret piouor da genta, neuze? Manon. Deus peler? Deus Kemper. Deus Kemper, Manon. Mais o teunve hag la commande de Spenmar. Deus Penmar, ya. Maze Bergot, eus Broleoun Brest. Deus Broleoun. Berret eus Rostren. Deus Rostren, merci bras dit. Ne hita ez a walach vo an traoù da gentatout, de c'houiz e peder loden vo. Neuze, da gentatout e vo pe bini de dro da respond, neuze, neke dao hu penons klask redek var a beuzer, vid poen neke de ru. Neuze, kregi a ran gant ur c'hui meret. Neuze, ur goulen da genta, tri respond da c'hui da gavou da respond mat. Madeo? Domdei, chanchet neus denez prijan e hanno a ganer. Bremañ eo hanvet. Enez prijan? Denez pe menez? Denez. Ouah, matre gouremeno tu d'or stra kaota war moi ke dies me mestra. Sais-tu? Prestor?
Maze, berret, deoc'hui. Festuno er klevet zon opera, ton rap, pe kan a diskan, mar plech. Ya, kemeri damzer, amzer zo, neuheta, a respond a zo? Quand on a discount. Kan a diskan, go chemeno. Matre, point da bebini, distreiaran da manon a tenve, peseur benvek avec des zonet gant ar vombard, pe ave roaz zonet gant ar vombard, ar biniou, ar piano, per flûte. Arbinio. Arbinio, trugar evraz, ur point d'or adare, adeur oui potre da merhed, neuheta, petrei a hon ar bobl, ur henstriva de kan, ur meuz a vrovenet, pe ur gant a oen drist. Neuheta, setu kemeri damzer nem zonjal? Allez, roid a respond. A respond kenta, neuze gel sriva de kan. Ur gen sreva de kan, setu tremen mat a loden genta, domdei neuze vid an neil loden deus ar c'hwiz. Ar vechman e rolen digan ur be a prest da boeha var ar buzzer, neuheta be a zur e be laken mat, prest davon, prestor, neuheta red vodor poez av ar buzzer, pa vo kavet a respond mat gant ur prestor, nomdei, neuheta red vodor e a respond an neil, pe egile kaneur pe skrivanier, pe an dao. Neuze rededor respond, kaneur, skrivanier, pe an dao. Prestor, nomdei, Jan Berpiriou. Scrivanière. Skrivanier, matre a neke kaneur, rededor be a prest da respond meret ur poen vidor. Berne Stangi. Andao. Neuze Andao. Andao evel just matre. Kendall Home gant Angela Duval. Ah non, mais bezos Deoc'h oui, non, made, deoc'h oui manon, neve ket truchet, deoc'h oui manon. Skrivanier ez o Angela Duval, evel just an eke kaner ez Kendall Home gant Dennis Prijan. Corner. Kaner a skrivanier, ive zavet neus un toulat deus e werchou, neus e kaner a skrivanier, neus e poen ebe devidor. Kendall Home ta gant neus e Gilles Serva. Ya. Andao. Andao skrivet neus un toulat leurioù, a kan a oenou evel just, e streget be a kaner. Neke di, laouen an dud da. Setu, Kendall Home neus eta. Skrivanier pe kaner pe Andao prestor, Youn Gwernik. Andao. Andao evel just, ya la grande tribu et estrawal, an diridir, a me warme, michans peus be lenet pen ans barzon egou a roman braz, la grande tribu, gant Youn braz, pardon, no mat. Kendall Home gant Frances Favreau. Ya. Scrivanière nemeke. Skrivanier, neke kaner tamm ebet ar rabat d'or goulen digantan kan a trugaredit Frances. Kendall Home gant a c'hoarezet gwadek. Ya. Kanerezet. Kanerezet a neke skrivanierezet evel just. Christian Arbraz. Scrivanière. Skrivanier, ya evel just. A pod a radio, mais... A pod a radio, mais ne gantket, ya a drugare de... Setu, merci braz d'or hag videchui neuze ar vechman dan ar braz. Andao. Andao skribe neus un toulamat a drao a kan a ra peur via egalek hag a vechou e brezon e give. Matre pio neus kontet ar poenchou, neus eta pemp, neus e eiz a pemp Kendall Home gant ar c'hwiz prestor ar vechman be a prest da respond ar buan a pochub c'hoaz, domne neus eta amzer an eus, maleo, neus eta red vo d'ur respond zo ur pen. A respond zo ur pen. C'hoant peus ur square? Yeah. Da square. Ya gwell a rantu d'an deus ket komprene. Da square, o chom e douarne ne sema. O chom e douarne ne sema. Sardine. Ur pen sardine, matre, ya, pen sardine. Non, se oa just ur square. Prestor ar vechman, domdei, neuze a respond zo ur pen. Neuze, ne fel kedian chinch zonj. Penkarn. Penkarn, matre, ya, penkarn, pe penkalet, evel just, ya, pen... Ah ya, an ver rez lo da zo penkarn manon. Ya, matre. Kendall Home de heta gant ur pen ne oa respond lakadara da zaoulagat da leva. Lakadara da zaoulagat da leva. Ur pen oignon. Ur pen oignon, matre, maze, ya, matre, goc'hem eno, ya, redoa jongel. Neuze ur pen eo a respond etal ar meurvor atlantel ema. Penarbet. Penarbet, evel just, ya, matre, ya, Penarbet. Bale a reer gantan. Bale, pe ganti kentor, pe gantan. Ur pen bas. Ur pen bas, matre, opala, kontarera poenchou c'hoaz. Ur pen bas, matre, Kendall Home, meret prestor, da c'hoari neuhe. Eno vegret ken striva degou surf. Andra zo vidout.
Eno vegret ken... Penmach, vel just. Ja, ten vez, oa vidout, hein? Jonge din. Bon, Penmach. Un ti an eke gwal vraz. Or penti, matre, dimezel hag unan ne vede chui, nen deus ket zonj deus pezalar. Pendizonge. Ur pendizonj. Matre, hag ebe kontet ar poinchou ar vechman? Unek, now, tost a tost, matre kendal c'hom, prestor vid an tre deloden? Matre, ma, ar vechman eo, ar respond, allez, dompelor, gant ar respond ur ger o ishui gant eres. Ur ger o ishui gant eres eo ar respond. Prestor, c'hoant peus ur square? Non, peus ket en? Made? Ya, bon. Domdei, neuze, skrivar a leorioù. Skrivanieres, evel just ur square, mateze, skrivanieres? Non? Anikos de square. Anikos, hein, sais-tu, pez oiseau sanjal. Matre, dimei de oa gant en impalaer. Un impalaeries. Un impalaeries. Droit peus rei... Ya, meus ket klevet moez berchet dikpoet. Matre, un impalaeres, matre. Teur e lara i roejou er mor. Ya. Ur pesketeres. Ur besketeres, ya zewa vidani, nous oke permani, makedahe, dommageo. Batre, kendal c'homta, responzo en eres bepred, frouez bihan du e misme, gwell ar brezonek. Keres, e ya, evel just kignez ne oa ket respond mat. Keres, matre dimezel, kendal c'hom ma peus c'hoant lakadarer a listri enni, pa varler apred. Ur walcherez listri. Walcherez, pekaneres, ya, an daouz o mat. Oberan me gant skoteres kentor, mais bon, ya, sais-tu. Mais made, la varet peus ar walcherez a oa mat. Luget ouz an urziater evit... Luget ouz an urziater, ya, dit e berret, neuze a respond a oa. Luget ouz an urziater, non? Neuze, non, ne oa ket mat. Meret, luget ouz an urziater. A voulerez. Ar voulerez, manon, a oa respond mat ur poen ouz pen d'ar meret, kendal c'hom ne heta amzer zo c'hoaz var a zeblant. Ya, ne he, kan e leve, evit lakad ar babig da gousket. Ya. Luskeres, pe... L'arendro mar plij meus ket klevet mat. Mais luskeres, pe luskereres. Luskeleres, ya, revir, matre. Neuze poinchou? Pemzek da zaouzek. Matre gourchemenou d'ar c'hwit, damzonj e moi un tammig prof da reidor, nous on ket peler main, mais roet vodor tuchantik, un tam leor hag ur banne, sais-tu, leorioù, sais-tu, un nebeud leorioù, aze, en vorenou tal dir jafrenou, a piou, zelta, en vorenou bugeliez evit manon, ya, din dan gouriz ar bet, zelta, ya, hag loiz ur flor va zambu evidout mateze peus lennet dija, berchet, matre, sais-tu, gawa, ur c'houiz ar hiz neve. Ur c'houiz dedenus, tiens, là, il an ur micro, c'est tu donnes un micro, ur c'houiz dedenus, Afentus. A deus ten peziela, pen braz, ne he? Pen braz, nous on ket pen benak, pen avel ive. Ya. Merci braz ur fi d'ave deux d'ar c'hoari an man. Kebe pen onion meus ket lakad ar ranor d'an linva. Merci braz d'or be a kemeret pers, trugare braz d'or, a ken ore chal benaket, ve c'hoari ou al c'hoar. Setu sten pod ar c'hoarioù ban abadenn ma hag momo tostad eus fin an abadenn hag evit e chui me fec'han la merci braz da diker langonet hag en eus a digemeret a rannom hag ganto be posub sevel an abadenn ma da vignon et ar brezon hag ive hag en eus sait gwell broadel ar brezon hag ba langonet a merci braz an ol dud zo da gozel pe da c'hoari tro an dol hiu hag evit e chui an abadenn ma kini gant d'or un tonal ne he gant on den teus ar vro hag stigas an chonjeze dom deuf evit e chui an abadenn ma berdei. Ar ganaouenn an vet ker kabaret. Hag evo kanet ganin ar ganaouenn se ker evit e harpa a skoazel a lizeren en tilde an eus diez e manchou e maremañ.
bara papper han kunde heta Bauerfeld var fageluteo lehua lehua han kunde het mistaan da 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 Kumerudi, Mishmera Benafin, Hamkuna Head Mistar, Va Pageluteo, Leo Bau, Keres Viseren, Penizeren, da 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 da. Da da da